kuko genda umuhanuzi nimutemera nimutemezwa n'imvugo y'Imana, Imana izagikora. Mumenye ko Imana yabatumyeho umuhanuzi, kuko Imana ibaye itavuga, ibaye idakora, jewe nasubira kwifatira isabato nziza, umunsi w'umunezero, nkisubirira muri jiya nkayobora pasifanda banyakira. No kuvuga ngo rero ndashaka kubabwira ko ikimbesheje mu baheburayo, mu barokore, kuko mubitse ibyasezeranijwe, kuko mubitse amabanga akomeye y'ubwiru bw'Imana, ntumwe kubahanurira, ntumwe kubabwira. Abinginzi rero, dore indwara mugiye kurwara, bamwe imigongo iragudutse, muzongera gusubirana imigongo mizima ari uko mwasubiye mu muhamagaro. Hari abakoraga yirindwi bingingira abatambyi, none Imana yarambwiye ngo abakozi bayo, abatambyi, abapastori, ababishop, bese ndababwiza ukuri, abasizwe ngo bayobore umukumbi bagiye bacika intege, baracogozwa, kuko hari amaboko yabaramiraga yitwa abinginzi. Abo ni abantu b'intamenyekana, ariko ni abantu bakomeye mu bwami bw'Imana. Ijuru rero ryanyeganyeze kubera guhondobera kwayo. Lesi edone pirisa aravo enaw. Imana irantuma ngo mbwire umuntu we kubera ko isi yabaye mbi, ariko hazabaho igihe cyo kugotwa. Imana izarimbura Sodomu na Gomora. Ku bwa Nowa kuri iki gihe, Imana izahana abantu. Imana izahana Abedomu. Imana izahana, izahemba, izanahana isi n'abayituye n'abayikorera n'abayembayemba. Akaga muteje itorero, akaga muteje ubwami bw'Imana, amarozi abantu bakenyereyeho, Imana izakubita imyuka y'abakonikoni. Imana izarangiza intambara ku isi. Imana izegukana intsinzi. Igishyitsi cyo kwa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, izahana. Hazabaho igihe cyo kugotwa. Voma wicecekere, voma witurize. Nibi twabwiye abantu mbere y'ibyorezo byagendereye isi yose, ngo n'ayabahanuzi, ngo barahobagiye, ngo babuze ibyo barya, ngo inzara irabishe. Yego yanatwica, ariko burya ariko ntabwo tuzapfa. Wabona ko twenda gupfa, ariko ntabwo dupfa. Wabona ko dusa n'abatariho, ariko turiho. Nshuti yanjye, icyakubwira itorero nirimara gutaha, ibyo uvuga ntabwo uzongera kubivuga, uzahura n'Imana twakoreye. Hanyuma ibidomori abantu batwaye kuvomesha, nabwiwe ngo abantu ni abanyabwenge, ni abahanga, ni abantu badasanzwe. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanerate. Amahoro y'Imana, nshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, bene data dusangiye umusaraba, amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ariko hari n'ibyishimo tuzabona hanyuma y'ubuzima. Hari ubundi buzima. Torero ry'Imana, mumeze mute? Mumeze neza? Turashimira Imana. Turi mu mavuta akomeye, kandi amavuta yo kumenyekanisha ikiri ku ndiba y'umutima w'Imana. Jewe navuye muri Adventiste, cyangwa se mu basenga ku isabato. Imana inkuyeyo, impamagaye, nta muntu unyigishije, nta bundi butumwa numvise wenda ngo bumindure. Yesu nari muzi, niryo ryambatije, ariko kandi simvuze ko yankuyemo kuko ari habi, ahubwo umuhamagaro wanyerekeje muri Pentecoste, cyangwa se mu bantu bizerera umwuka w'Imana, cyangwa se mu bantu bizera n'ubuhanuzi, bakemera n'ubuhanuzi n'imvugo y'Imana. Ubwo napingaga rero ko Imana ivuga cyangwa itavuga, Imana yanjyanye mu buvumo umwaka wose bw'ahantu bita Igahanga mu Gapuderi, abahazi murahazi. Hanyuma
maramo igihe kinini ntozwa n'Imana inyereka ko n'Imana ivuga, intuma abahanuzi imbwira ibyo izankoresha, irambwira ngo uzankorera mu gihe kizaba kigoye kandi uzabwira isi n'amahanga gukomera kwanjye, uzamenya ko n'Imana ivuga kuko nawe nkwinjiyemo kandi ngiye kujya kuvugiramo. Ntabwo byizanye rero, ntabwo ari byo dutwestara, ntabwo ari byo dupapira. Ngira ngo umusilamu uhindutse akajya muri Pentecoste, umudiventiste uhindutse akajya muri Pentecoste, haba hari imbaraga yabonye. Ntabwo aho hantu umuntu apfa kuvayo cyenyege, kuko baba baratwigishije inyigisho nyinshi kandi z'idini zikaducengera. Rero ubwo tuba tugira ngo tubwire bamwe muvuga ngo bamwe babyihangamo, bamwe babyihangamo, abandi bavuga itavuze. Tuzi imvugo y'Imana, twatojwe nayo, kandi yivuze tumenya ko ari Imana ivuze. Imana ibahe umugisha. Ndabashimira mfashe uyu mwanya. Ukurikije channel aho ivuye naho igeze, mu by'ukuri abasubscribe uko mungana, n'ukuri mwarakoze kubona ko turabo kwizerwa, tukaba umuyoboro, twaba umuyoboro wo kubagezaho iby'Imana idutumye. Ngira ngo hari ibyo duhanura bisohora ariko ntibimenyekane ku isi yose, kubera ko nanone abantu bakunda kumenya ikibi iyo cyasohoye, ariko ibyiza ntibakunda kubipushingaho, kubera ko abantu ku isi ni abanyeshyari, buzuye ubugome n'ibindi. Iyo umuntu yahanuye ibikomeye cyangwa se ibi bikaba ari byo bisohora, akenshi abantu nibwo bamushimira, ariko bakanamuferesta uri muhanuzi w'Imana, kubera ko abantu baba batitiye, imitima iba yanyeganyeza. Ariko buri munsi Imana iravuga kandi irabohora abantu, kandi hari n'ibyo twagiye dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga byagiye bisohora. Twavuze ko Imana igiye kuzatwikurura abantu benshi biyitirira izina ryayo, ikagenda igaragaza abo bari bo, mukabamenya, hanyuma mukabavumbura, kubera ko Imana yararambiwe. Twazanye imyeyo tukubura ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'icyo gihe Imana yatangiye gukora umukwabo. Rero nikoropa ryayo ririho ubu tuvugana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Iyo ni message natambukije kuri channel yitwa Gusenga Everyday. Hanyuma ngira ngo ibyo Imana iri gukora ku mbuga nkoranyambaga ni bidasanzwe. Ariko kandi nanone mfite message ikomeye. Nabonye akazu k'abantu benshi bagera kuri 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga, basa naho banditseho ibyapa bitanyeganyezwa. Imana irambwira ngo igiye gukora umukwabo, isenye inama z'abo bantu 5. Ntabwo nzi amazina yabo, sinababonye amasura, ariko kandi hari abantu 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uyu mwaka 2024 Imana imanukiye, iraza kubonana nabo, iraza guhura nabo, iraza kubaha isaka, iraza kubasaka, kora checking, iraza kuba checkinga kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro cy'umutwe. The pili ase eno. Imana irambwira ngo genda ubivuge nubwo wahagurukirwa, ariko ndi kumwe nawe. Rero jewe ntabwo ndi umuhanuzi wenda w'umwana uri butinye gutambutsa message, cyane ko nta muntu mvuze, ariko kandi niyo yakumbwira naguhamagara nkakubwira ngo iyeze itunganye ihuze n'Imana, kuko nyuma yuko ndi umuhanuzi, ndi n'umutambyi, ndi n'umupastori, kandi umushumba agira umutima umenetse wo kuhuza intama n'Imana. Rero kuri izi mbuga ndabisubiramo, Imana yantumye irambwira ngo hari abantu 5 ibinyoma byanyu ndetse n'ibyo mwestaye bigiye gushwemuka, kandi Imana izaba ibifitemo uruhare. Hari abantu bagiye guseba bagera kuri 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uko mwanaritse abandi, uko mwasebeje abantu bamwe munababeshyera, niko namwe hari ibyanyu byari bitwikiriye bigiye gutwikururwa. Rero mu by'ukuri hariho igosora rikomeye muri uyu mwaka mu buryo budasanzwe. Mbamenyesha ko turagera mu kwezi kwa 12 Imana yagosoye, bamwe mwamenye ibintu bikomeye, mwifashe gutya mwumiwe. Hanyuma rero message ya kabiri ni message nahawe. Imana inyereka abantu banihiraga umurimo w'Imana, abo bita abinginzi. Ntumwe kubinginzi, ntumwe kubinginzi. Abinginzi, abantu mwanihiraga umurimo w'Imana, abantu mwingingiraga abashumba,
abantu mwingingiraga abavuga butumwa n'abahanuzi. Yo murasinziriye we, murasinziriye ibitotsi bibi, kandi dore mukangujwe agahondesho. Nabuze akanyundo ngo nkazane, ariko Imana ifashe message ngiye kujya nzitanga uko Imana yazimpaye. Bamwe muzanyita umusazi, abandi muzavuga ngo none arabwira, ariko ibyo ntege nagomba mbyitayo, mpfa gusohoza umurimo wampamagaye hakiri ku manywa, kuko nge ndi umuhanuzi. Nimutemezwa n'imvugo y'Imana, Imana izajya ikora, mumenye ko Imana yabatumyeho umuhanuzi. Kuko Imana ibaye itavuga, ibaye idakora, jewe nasubira kwifatira isabato nziza, umunsi w'umunezero, nkisubirira muri jiya nkayobora pasifanda banyakira. Ni ukuvuga ngo rero ndashaka kubabwira ko ikimbesheje mu baheburayo, mu barokore, kuko mubitse ibyasezeranijwe, kuko mubitse amabanga akomeye y'ubwiru bw'Imana. Ntumwe kubahanurira, ntumwe kubabwira. Abinginzi rero, dore indwara mugiye kurwara, bamwe imigongo iragudutse, muzongera gusubirana imigongo mizima ari uko mwasubiye mu muhamagaro. Hari abakoraga yirindwi bingingira abatambyi, none Imana yarambwiye ngo abakozi bayo, abatambyi, abapastori, ababishop, bese ndababwiza ukuri, abasizwe ngo bayobore umukumbi bagiye bacika intege, baracogozwa, kuko hari amaboko yabaramiraga yitwa abinginzi. Abo ni abantu b'intamenyekana, ariko ni abantu bakomeye mu bwami bw'Imana. Ijuru rero ryanyeganyeze kubera guhondobera kwayo. Lesi edone pirisa aravo enawe. Imana irantuma ngo mbwire umuntu wese witwa umwinginzi, wakoraga ya 20 kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, ubu ntugikora nayo iminsi 2. Ye baba we, abantu barashize mu mwuka, abashumba mwari mubashyigikiye, mwari mubafatiye runini, none bamwe bagiye kwinywera inzoga, abandi bagiye kwinywera za kambuca. Mwinginza ahantu uri Cyangugu, uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba, uri burengerazuba, ndagusabye, ndakwinginze mu cyimbo cy'abatambyi bose, ndaje ongera uhagurutswe n'ijuru, ongera uhaguruka, Imana itarazamura agahondesho, kuko uzinginga wumva utanabona. Ese ubu nige gutegeka kujya mu rugo rw'umuntu wabaye akahebwe ngo umusengero uzataha ari uko amaze gusubira ku murongo, nibwo uzabishobora. Ye muzamuka imisozi, mumanuka ibibaya, nimwongere mushakashaka iby'Umwami akunda. Imana yanumye mwabinginzi mwe ngo nimukanguke, mwarasinziriye, ngo nimukanguke mwanyweye uburozi, ngo nimukanguke mwanyweye ubwica, ngo nimukanguke Satani yabateye inshinge zibahumisha amaso, ngo ntimuzi yuko ingororano mwakoreye imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Uwo wari umuburo w'abantu bitwa abinginzi. Message ya 3, ubuhanuzi. Nuko nabonye abantu bafite amajerekani, ariko ayo majerekani ntiyarameze kimwe. Abo bantu mbona hari abatwaye utubido duto cyane, amacupa 2 bagenda banenga, bagera kuri robine, basanga robine iravura amazi menshi. Uwazanye akabido k'amacupa 3 kuvoma yaterekagaho bihita byuzura andi ameneka. Nkumva ijwi rimbwira ngo uriya azakenera amazi kuko utwo atwaye ni dukeya. Nkabona abandi bikoreye ibidomoro binini cyane, nkabona bari kwikorera babanza ingata. Imana irambwira ngo bariya ni abanyabwenge, kuko hagiye kubaho igihe cyo kugotwa. Ibi byo simbisobanura, hagiye kubaho igihe cyo kugotwa. Umuntu atungwe nayo yavomye, umuntu atungwe n'amazi y'ubugingo yavomye. Uzireguza iki? Urasenga umunota umwe ngo wasenze, uriri gutuka abakozi b'Imana. Ese aho bananiriwe wowe ntiwahananirirwa? Imana ikwezi gutunganye, jyana ikibido kinini kwiriba, jyana ikibido kinini kwiriba, ujyana ikibido kinini kwiriba, hanyuma uvoma amazi menshi, kuko hagiye kubaho igihe cyo kugotwa. Icyo ntabwo ngisobanura kubera ko isi yabaye mbi.
ariko hazabaho igihe cyo kugotwa. Imana izarimbura Sodomu na Gomora. Ku bwa Nowa kuri iki gihe Imana izahana abantu. Imana izahana Abedomu. Imana izahana, izahemba, izanahana isi n'abayituye n'abayikorera n'abayembayemba. Akaga muteje itorero, akaga muteje ubwami bw'Imana, amarozi abantu bakenyereyeho, Imana izakubita imyuka y'abakonikoni. Imana izarangiza intambara ku isi. Imana izegukana intsinzi. Igishyitsi cyo kwa Dawidi intare yo mu muryango wa Yuda izahana. Hazabaho igihe cyo kugotwa. Voma wicecekere, voma witurize. Ni ibi twabwiye abantu mbere y'ibyorezo byagendereye isi yose, ngo n'ay'abahanuzi, ngo barahobagiye, ngo babuze ibyo barya, ngo inzara irabishe. Yego yanatwica, ariko burya ariko ntabwo tuzapfa. Wabona ko twenda gupfa ariko ntabwo dupfa. Wabona ko dusa n'abatariho ariko turiho. Nshuti yanjye, icyakubwira itorero nirimara gutaha, ibyo uvuga ntabwo uzongera kubivuga. Uzahura n'Imana twakoreye. Hanyuma ibidomori abantu batwaye kuvomesha, nabwiwe ngo abantu ni abanyabwenge, ni abahanga, ni abantu badasanzwe. Mbega abantu bari kuvoma muri kino gihe muri abahanga cyane. Imana ibagirire neza. Mu gihugu urimo icyo ari cyo cyose, ivomera amazi azagutunga. Ese bavoma bate? Mu y'ibiri, mu y'irindwi, mu y'itatu. Ariko kandi ibivomesho byawe bibe bitari mu gisata cy'abantu nabonye bavomera mu byatobotse. Nabonye abantu bavoma bihita biri guca hasi, maze Imana irambwira ngo hari abantu bicara kuri robine bajyanye ibivomesho, ariko ngo byarapfumutse batabizi. Ngo bazashaka amazi mu ndomoro zabo ngo basange ngo ntayakirimo, ngo bibaza aho yagiye. Ngo ni abantu bazi ko bagikora, bakiri abakozi ku murimo, ariko barasezerewe mu murimo. Imana yabahaye bayi. Ikimenyetso ni uko mwabuze ibyo muvuga, kandi Imana ifite ibyo kuvuga. Iracyafite umuyoboro. Imana ibarengere, Imana ibahomere izo njerekani, Imana ibaguranire, ibaha amadomoro mazima, ibambika izindi imbaraga, ibahumanure, ibakureho imbaraga zibarwanya, ibinjize mu butsinzi, ibinjize mu budahangarwa. Izo ni mesaje ku bantu. Nahawe ubutumwa ku bantu dusangiye ururimi, ku Banyarwanda, bagenzi banjye, bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, bavandimwe, dusangiye u Rwanda rw'Abanyarwanda. Imana ikunda iki gihugu cy'u Rwanda. Imana ikunda iki gihugu cy'u Rwanda ku rwego mutatekereza. Ariko irabagaye ikintu kimwe, iratugaye ikintu kimwe: kutagira urukundo, kudafashanya, kudashyigikirana. Imana yambwiye ngo Banyarwanda, kuki mudashyigikirana, kuki mudakundana? Ngo Imana irabakunda ariko ntimukundana. Ikintu cyitwa umwuka w'ishyari n'ubugambanyi Imana ntigishaka hagati muri twe, kuko irashaka gukuza iki gihugu kikagera ku rwego isi hurura yose, apana amahanga yangahe, isi yose itangara. Ariko Satani yashyizemo password: urukundo ruke, kugambanirana, kutemerana. Imana irababaye. Imana irababaye kuko irabakunda, iradukunda, ariko tw'urukundo tuyifitiye ngo n'urw'ibintu, n'urw'imitsima n'imigati. Rero ibindi reka tubyihorere, turi kubisengera, ariko
ngo abantu ngo nta n'imbabazi, ngo ntibababarirana, baravuga ngo imbabazi, ariko ngo bamwe ntazo barimo, ngo habeho kubabarirana cyane, hanyuma y'imbabazi Imana na Bibiliya baravuga ngo nta rundi rubanza. Inshuti y'umusaraba, ikintu cyo kutababarirana ku bantu bahemukiranye kigiye kwambura abantu ubwami bw'Imana. Urasenga, uraririmba, uvuga ubutumwa neza, ukunda Yesu, ariko ntubabarira. Utababarira nawe ntazababarirwa. Iyi ni message ku bantu dusangiye ururimi, mbivuze gake y'Abanyarwanda. Nshuti zanjye, tugira urukundo, dushyigikirane, twubakane, twe gusenyana, twe guterwa ngo natwe twitere, twe kwangwa ngo natwe twiyange. Turi abavandimwe. Imana ibahe umugisha. Ubu ni ubutumwa Imana yampaye ngo mbahe, kandi Imana ibagirire neza. Umva ikindi umwuka arimo avugira hano. Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo Imana ikijije abantu uburwayi bw'amaso. Dore ngo hari icyorezo cy'amaso kiri kunukanuka mu isi. Ndabona cyaresitawe. Ndabona abadayimoni barazamutse ikuzimu kugira ngo barwanye abantu, bica amaso y'abantu be kubona. Ngayo mu mwuka barayishe, ngo nayo mu mubiri barashaka kuyanobora. Imana igukijije amaso ahantu uri, wowe urwaye amaso, Imana irakurokoye, Imana ikugiriye neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagurire imbago. Shalom, 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 shalom. Imana ibahe umugisha.